Channel sibu mieng tapi riba khwai khibik pu Govt Job Explaination ahan makta taram noksari ngasi su mayam gidam gi yamna kanarba information ama pundon laksari Indian Coast Guard conduct tauba anoba recruitment Navik GD DB amadi Yantrik ki post ki oina anoba notification lakpadu last date extend tawri ko last date se 29 June pau leire to si ki pau ji mayam ambu khangna di ko Google search tawdu pangna phangdaba job oibagi aina video si semjarakpani selection process kamai tawi selection process is multiple choice question number togani hariba multiple choice ki test asi negative marking leite ko yamna kanarba jo opportunity ore negative marking leiteradi question khang da biaru koina attempt tawgi chance phangni ko silar matung da stage 2 da assessment test an togani qualifying in nature ni physical standard test sida high chest weight measurement togani last da physical efficiency physical fitness test sida lamje na chingba squat kumba tawrani duga medical tawroka selection je lep kadamni ko to merit list sidi ahan bi multiple choice sidagi merit list select kadavni document kare ki changani age limit kaya no hamda chingba mayam da loina khangan jarage mayam channel se nong thina bi ori channel se subscribe video se like amadi share to sinbiramu last date 29 June da last date oramni ko last date ti kuidre adu yamna maru oba thabak oba gi aina video se samjarakani mayam ni yamna pamgdaba post se kari no ha matam da Navik DB aji ko Navik DB ga Navik GD ga Navik GD 12 pass ogedaba 12 pass da maths ka physics color ko candidate sing khatan apply to yagani ko to Yantrik china 10 pass loragdi yani ko aduna sigi domestic branch 10 pass loragdi yani adu Yantrik ki post di diploma course chahi ahongi na targana mari gi yaudragdi yaroi ko aduna mayam na hayam fine pam na thanna duje Navik DB jini ko Navik GD ju thabe ai season 12 ke level da hankani hamni ko adu exam ki pattern ju mugi level ki matung inna khinrakani age limit asi 18 to 22 years ni Navik GD gi na 1 August 2004 gi horka 1 August 2008 fogi manung lagi damni duga Navik DB gi na DB ji ni ko mayam na tana duje gi post 1 August 2004 gi horka 1 August 2008 ko dubu age relaxation legini ACS gi 5 years duga OBC gi 3 years ki relaxation legini vacancy ja Navik GD gi na 260 vacancy kauri ko duga Navik DB domestic branch ki na 50 vacancy kauri duda S relaxation je phangai habta radi isa gi AC certificate ST OBC certificate pai gadamni ko zone manga thona khaidoi ko zone manga je khoi gi Manipur se kai da belong to matam da east zone da chingi ko form thajin matam da live photo capture to gani ko live photo capture to bosi khoi gi background je preferably white background o hello havni ko aduga camera ga mit ka gi wang gi sang man halaga phajana photo nam ngadamni se spec upa yade sam koi phajana na clean cut da photo ji nam gadamni ko aduga magi exam gi pattern je mayam na yam thana ga da Navik DB ko Navik DB ji written test se section 1 khatani ko section 1 je kari no ha matam da maths ka science ka ni ko maths ka science ka je 10 gi syllabus khatani passing marks se 30 ni ko maximum marks se 60 ki manung da 30 yor ka di pass ti tawre habni ko adu exam khan badi pass mark tang phanga khaloi tonga mark awang ma mi khalakani ko asini mayam na ko yam thana ga du ji ko adu Navik GD ju thage ha ba target section 1 2 an leri ko section 1 2 je maina passing mark je unreserved EWS OBC ko 50 ni SC ST ki na 44 ni ko aduga section ani thongna yawra ga di ani mak pass to compulsory ogani hamni ko sida Navik DB gi je matam di 45 minutes pigani 30 questions da question 60 ni ko the math science English reasoning GK subject manga ni ko hangi ja math science English reasoning GK subject manga jida ACST gi onadi pass mark se 27 khatani ko kari gumba 12 pass ki thage ha ta di si ki section 2 sanga kani ko section 2 jida maths ka physics ka 12 level gi apa kani ko 50 question apa kani extra section 1 ji to compulsory thani 12 pass ki tha matam da section 2 ji tharakani ham ni ko mayam na test series na singba mock test sing thaning ba le ga di TESTBOOK early pass pro ha ba si mayam loksin bi horo TESTBOOK early pass pro ji da mock test tharaga isa gi weakness strength amadi isa je kyam improvement le rage ha ba do check to ya ba online mock test series thaba ya ba platform ni ko sigi TESTBOOK ji ki yearly sale le ko
rupees 307 da textbook ali pass pro sahi magi mock test thaba pdf download toba adi exam ki preparation tobagi sahi magi plan ni ko 307 ni mayam na lay matam da apply ka banda sanga ga t2m abu ko jisine bodu 12% ki maximum discount phangani ko limited period ki sale ni 30 june da lorani ko passport max lay ki haba taragadi phone da lay bi ani ko phone app da ki adu phone da ki lay base passport max na notes ahen ba khara phangni ko adu पैसा जे 307 चप चाना अदुम लहोन गी हाबे तारगदी क्रोम दे लेगे दमनी को फोन दे लेयरदी रुपीस 30 एक्स्ट्रा मेंटेनेंस फी योना ककपनी अदुना क्रोम दे लेबना दि वेस होनी पास प्रो की को मैम अप्लाई का बंद संगगा टीटीएम आबो कोड सेना व्यू दुगा 307 दा फंगनी को टेस्ट एली पास प्रो लेना लिंक से डिस्क्रिप्शन पिजर मगे अनोबा इंडियन नेविक जेडी 2026 इंट्री की निको मोक टेस्ट से लोइन फंगे को अनोबा अपडेट तोरे June 28, 2025 da update togre ko anoba hanagi previous question paper loina mock ki through the thabi yagani previous question paper pdf format da download to yagani sida mbt ka nyaw je memory based test ani ko mamang se hidang gi ba question sing do loina textbook sida loin phang mane preparation to ba to ki matik kana ni ko sigi exam sida negative marking abo leite ko negative marking leite stage 1 da paper 1 paper 2 ana legre ko paper 1 do khatani ko Navik db gi de aduga karigumba Navik GD thage haradi paper 1 ga paper 2 ga ani jo thani hamni ko paper 1 plus paper 2 adu bochi ki sida negative marking di am leite stage 2 sida computer based examination gi matung ina recruitment shortlist tor matung da stage 2 gi admit card tongana muk thorokani ko stage 2 sida aham da kaidoni hama tamda assessment test to ni ko aham biometric scan tor matung da assessment test e kainu hama tamda OMR habdi koina darkan toroga answer khan bodani ko answer darkan taro khan bodo siju ma'am reasoning gi type ta reasoning gi maung da assessment test masa ma lawni ko adu bosi je qualify tang to godam ni ko sigi ahen ma mark leite sigi qualify taro matung da physical fitness test ogani ko physical fitness test se 1.6 km lamjen chen gani 7 minutes ki manung da 20 squat up to gani 10 push up to gani ko haiba test ahumak se break tha da bida pangthokan hem ni ko potha bagi matam phangoi hem ni ko lamje loibaga squat up torni to push up break yaw da bi ni ko aduga documents e khoina form fill up taw matam da kari sangani hem matam da passport photo recent color photograph ama sangani ko aduga live photo capture ju tawgani aduga candidate ki scan signature ju thagat kani aduga date of birth ki proof oina 10 ni mark sheet thagat kani identity proof oina Aadhaar PAN voter ID natraga driving license na jingba changani ko service certificate sidi thabak tawro mi ki ni ko atai candidate ki changde tuga domicile certificate compulsory changani ko domicile ga residential ga laire di domicile tang thakat padi are ko domicile je compulsory changa domne aduga document upload to buje han magi anirak thongna document je upload to ko stage 1 stage 2 na document anirak thongna upload to wi GD gi on di 12 ki mark sheet certificate changani aduga CGPA natraga percentage conversion gi formula ju changani ko aduga mark sheet ahen ba yaro ku sangan hem ko cd keso dakar ore ko aduga ida karimba Navik DB gi ona di kari sangani ha matam da category gi SC ST OBC na singba certificate layer di changani aduga 10 gi mark sheet 10 gi certificate do additional mark sheet layer ga di additional mark sheet ju dakar oi ni ko aduga sida NOC hari sidi thabak torba singi khakidani normal candidate sing yona di sije dakar oi de aduga khoina SC ST OBC certificate sing format che mogi coast guard ki website da pi format na taba to format di moina consider tok de hamni ko aduga ado sigi format sing download to no link so description da loin phangalam ge ACST OBC EWS ki loin phangalam ge ko aduga documents ki size 50 KB to 150 KB ki size ogedam ni ko form thajin matam da section lo sigi size do examination fee si rupees 300 ogeni OBC amadi general gi oina ko ACST gi oina di form fee am pok tingoi exam tore ko aduga karigumba form je thajin bi yadre hanjen jena thajin ma tar di refund la o hamni ko moje moge fee once paid je refundable natte an haire aduga sida join tor matung da Navik GD na join tor di salary se kyam phangni ha matam da basic ta 21700 ni aduna mogi enhanced salary da tolop oina di 45000 muki changdi phangni ko Navik DB ju 45000 muki changdi phangani aduga Yantrik oina Yantrik ti diploma to ba mechanical electrical electronic ta diploma 3 or 4 years tarok pasing do
मोगी क्या फंगनी है मतमदा 55,000 मुकी चांगजे मंथली सैलरी ओना फंगनी को एग्जामिनेशन सिटी जी एग्जामिनेशन की ओना 5 सिटी पीनी को ऑप्शन सिटी मंगाज की मनुंग दा कोइन अपामदुना ख्वाइ फर्स्ट ता खनबिरो को अदुगा होम मेन बदा कोइना सिटी एग्जाम सिटी तानिंग मफम जे खनगी दोनी दो एग्जाम की मतम जे टेंटेटिव जे क्रम कांद तानी है मतमदा स्टेज 1 जे सेप्टेम्बर की मे नत्रंग सेप्टेम्बर लोइरोक अदाइदा तौरकनी को स्टेज 2 जिना फिजिकल चिंग असेसमेंट टेस्ट ना चिंग लोइना तौदुइजे सिना नवंबर दा नत्रगना फेब्रुआरी दा तौरकनी को एग्जाम अमसिना एग्जाम अनि की एसेसेबल ओदिनी को प्रीलिम्स अमुक्तंग थारगा कौरिबो पोस्ट से हदि 2026 की फर्स्ट बेस सेकेंड बेस अनि थोइबो को एग्जाम जे अमुक्तंग स्टेज 1 अमुक्तंग खनबजिना एग्जाम अनि की दमकता काना दिनी को अमुक्तंग खन गिबजिना एग्जाम अनि मक्की एसेसेबल ओदिनी को यारे करी करी अहेन बा खुदोंग साबा फंगने मतमदा फ्री राशन क्लोथिंग लोइना मेडिकल ट्रीटमेंट चिंगबा फैमिली की लोइना मिलिटरी हॉस्पिटल लोइना फंगनी को गवर्नमेंट एकोमोडेशन सेल्फ एंड फैमिली लोइन फंगनी तुगा सही मदा 45 डेज की अर्न लीव अमदी कैजुअल लीव ता 8 डेज की फंगनी नेशनल पेंशन स्कीम की मखादा पेंशन जो फंगनी को कैंटीन फैसिलिटीज लोन फैसिलिटीज लोइन फंगनी मेडिकल फैसिलिटीज लोइन फंगनी रिटायर तौर मतुंग को फैसिलिटीज अदुगमतिक याम चाउन फंगे दो मेडिकल स्टैंडर्ड से फजना चेक तौरकनी को मेडिकल टेस्ट यावगनी सिदा अहानबदा हाइट मेजरमेंट तौगनी 157 सेंटीमीटर अदुबु मणिपुर की ओइना 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन पीरी को मणिपुर की 5 सेंटीमीटर सिदा अदुदि मणिपुर की 152 सेंटीमीटर फोकदी यादनी को चेसी वेल प्रोपोर्शन ओगदमनि दु मिनिमम एक्सपांशन दा 5 सेंटीमीटर एक्सपांड तौब ngamgadamni को वेट चु प्रोपोर्शनेट ओगदमनि को हाइट का अदुगा 10% प्लस माइनस 10% हेंदोक हेंजिन खरा खतंग हेंदोक हेंजिन दी एक्सेप्टेबल तो यारे को कदो केने चिंग मेडिकल टेस्ट तो चत मतमदा नाकोंग फन सेंदोक पियो दुगा याजु फन सेंग सपियो ना सिदा मोगी डायरेक्ट नोटिफिकेशन दी यावरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी चंगनी को हाई रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन की तोंगाना सर्टिफिकेट लेते दुना डोमिसाइल जिन ओइदुनी डॉक्यूमेंट सिंग जे लोइन अपलोड तौद चंगदिनी को टेस्टबुक एली पासपोर्ट लेने लिंक से डिस्क्रिप्शन दा हपचरमगे अदुगा करिगुम्बा एग्जाम सिंग की दमक प्रिपेयर तौरबसिंगना मैथ्स से यामन सोले मैथ्स से बेसिक तक होनिंगे है तारगदी मैथ्स की कोर्स लेरी मैथ्स से लाइफ टाइम की कोर्स अमा लेरी लाइफ टाइम की कोर्स से याविनिंगसु सिदा पिजरिबो WhatsApp नंबर जिदा टेक्स्ट तौबिरो अदुगा लाइफ ओइना एडवांस मैथ्स की कोर्स अनौबा होगदबा लेरी को जुलाई 10 दा होगनी सिगिसु WhatsApp सिदा टेक्स्ट थारागा डिटेल्स सिंग खंगबो यागनी को ऑल सब्जेक्ट की ओइरसु लोइना फंगनी को अखोना तौरिसे स्मार्ट अप्रोच ता फाउंडेशन लेवल दा सब्जेक्ट खुदिमक एग्जाम की रिलेवेंट ओय मोंग दा एग्जाम सिंग मायोक नबंग नबकी दमकता कोर्स से सिंजबनी मयामना याविनिंग लेरगदी WhatsApp नंबर सिदा टेक्स्ट थाबिरो अनौब जॉब नोटिफिकेशन लाक मतमदा मयामदा मतम चाना वीडियो फंगनजगे असिगिदि मतंग सिदा वीडियो सि टेंशन जरगे मरी लेनबा PDF की लिंक अमदी अप्लाई तौनबा लिंक न सिंगबा लोइना वीडियो सिगी मखादा डिस्क्रिप्शन दा लोइना फंगनजरमगे थैंक यू